maštali o nekadašnjem sjaju imućnih porodica i načinu na koje su one živele. Danas se nalazimo u Sremskim Karlovcima i u saradnji sa našim partnerima iz turističke agencije Around the World snimili smo prilog o Palati Ilion. Ja sam arhitekta Svetlana Brkić, sa mnom je turistički vodič Željko Petrović. Palata Ilion, koja se nalazi u starom jezgru Sremskih Karlovaca, izgrađena je sredinom 19. veka. Pripadala je baronskoj porodici Rajičić. Prvobitno je bila boravište Josifa Rajičića, mitropolita Karlovačkog, kasnije i srpskog patrijarha. Zgrada je tokom vremena pretrpela više obnova. Prva obnova rađena je 1920. godine po planovima bečkog arhitekte Rudolfa Zibeka. Tada su uneseni elementi rokoko stila. Tim izmenama palata je dobila izgled letnjikovca iz vremena Josifa II. Palata Ilion predstavlja jedinstven primer urbane stambene palate. Ona dominira svojim gabaritima i velelepnim izgledom nad okolnim građevinama. Posjeduje vrt u kome se nalazi česma Patrijarhovac, posvećena bogojavljenju. Na centralnom delu fasade objekta nalazi se natpis Ilion, dok je na ulaznoj kapiji postavljen prepoznatljiv grb Rajičića, vlasnika palate. Kada se ovog leta odlučite za posetu Sremskim Karlovcima kao središtu srpske duhovnosti i kulture 18. i 19. veka u Habsburškoj monarhiji, bit ćete očarani lepotom glavnog gradskog trga posvećenom Branku Radičeviću. Na samom trgu nalazi se jedna od najstarijih apoteka u našoj zemlji, zatim se nalazi Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole, kao i najstarija gimnazija u Srba, Karlovačka gimnazija. Tu je jedan od najstarijih bogoslovskih fakulteta na svetu, a na samom gradskom trgu nalazi jedna od najlepših fontana u našoj zemlji, a to je fontana Četiri lava, izgrađena 1799. godine, za koju se i danas, nakon nekoliko vekova, vezuje jedna interesantna legenda. Svako onaj ko popije bar i malo vode sa iste fontane, vratit će se u Sremske Karlovce, a onaj ko želi malo više zabave u svom životu, može sačekati i dan ženidbe i dan udaje. Također, Sremski Karlovci i ceo Fruškogorski region poznati su po proizvodnji izuzetno kvalitetnih vrsta vina, neka od njih su zaštićene i geografski, tako da se opustite jednom od sjajnih vinarija u podnožnju Fruške gore. Ovdje u Karlovcima ima preko 15 zvaničnih vinarija koje služe crno, belo i bermet vino, kao i rasne vrste rozea. Dobrodošli u Sremske Karlovce. Hvala što nas pratite i vidimo se sa nekim novim pričama.